Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikanbiag ita kat manipod. Iti pagayam nga agnagan iti Vilma at taga Pangasinan. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Adda anak iti best friend a lalaki. Kat naragsakak gapo iti dayta. Saan nak abinaybayan aging ga iti udi. Bueno papagayam, hintay denggan ti pakasaritaan ni Vilma diti programa tayo, Dear Mr. Lonely. Among Vilma, naragsak ka no sungbatan na. Ipanagkil na. Gaputan na tairag ngagbalin agayan ayat mo. Arnel. Sapay ko ma, taiti da ito nga sa sarong karkogan ka, kat sungbatan na kon. Sige, sungbatan kan, taay-ayatan ka mat, Arnel. No kasta, agayan ayatan? Wan. Saan ka ngagbabawian ang sungbat kanyak, Vilma? Kasta, sinong bata mo ni Arnel? Wan, nanang. Sigurado ka ka di itiriknam. Talaga ka di nga ay-ayatam. Wan, nanang. Kasanon ni Dario? Best friend ko laang ni Dario, nanang. Apay ngamin, a best friend mo laang. Talaga nga ag-best friend kami laang. Sa anak apabor ka ni Arnel, anak ko. Naglastog mo't abaro. Kad nga nyo man adagos. Ay na anak ko, idi pa nga ibagbagaken kadayta. Kas jay naladay jay gam na singpet ni Arnel. Ala sapay la ko mga road takasta. Ngam nay pangaasim anak ko. Saan ka basta agtalagken kwa na? Wen nanang, maawatak ti kayat yu asawan. Sinong bata mo na, Arnel? Wen Helen. Naimas ti templam Ibusam ta kapim Wen, tamagustuak ti templam. Wen gayam, kaano nga ti kalay sayo? Anya, kalay sa adagos? Papanan na, no didita. Ay na, friend. Awan pa'y laday ta iti panunot ko. Jak pa'y kaya tagpamilya. Sa anak pa'y anak kasagana iti day ta abanag. Alakit din. Agkalay sa kayon. Di mon sayangan ti gundaway. Sa anak kas karina ti makikalay sa adagos, Helen. Di mo pa'y kayat. Iti kasta, talaga akabukbuko damon ni Arnel. Unay kan, Helen. Apay ka di nga agapurakang agkalay sa kami kini Arnel. Wen iti kasta, saanan makasarak pa iti sa bali. Tati kayat ko, sikat ikalay sana. Ngamin, agbagay kayo launay. Noan niya laditan ti sasawam. Malakit din. Igo pumunta kapim. Tani nalami isamutan. Okay. Wen gayam, kumusta ni Dario? Kasladyak makitkit ang umay diti balayo. Busy ngamin. Nakastrak ngamin iti baro at trabaho na. Kasta ka di? Vilma, mabalin ka di nga ereto nakkankwana. Ha? Alan aggusto akkankwana. Sige. Matong palti kayat mo. Ireto ka kankwana. Paragan ka, Vilma. Cake. Tayo paboritong. Thank you, best friend. Ay na, naggastos ka pa hilaan. Di ka kadipay lang nairuam kanyak. Ayun gayam, nasaya ata si Marungkar ka. Kaya't nakakano ang makasiningad ni Helen. Di ka aruba mi. Ha? Aggusto kan ka day jay. Iso akayat nakaamakasiningad. Awan dakas na. Sige, mabiit lang harod taawagang. Taag sarsarita kayo adto
Sige, agkape kayo pa'y. Agmerienda kayo, kabayatan ti pa nagsarsarita yo. Thank you, Vilma. Sige lang, ituloy mo ti aramidam ije kusina yo. Kababain mat kan no mataktak ka. Dito'y kalatan, Vilma. Sige lang, Dario. Agsarsarita kayo kini Helen. Agluto akpay iti pangaldawan tayo, ha? O sige, ingkan, Vilma. Sige, agsarsarita kayo biit. Siya kundi makaamo dito'y kusina, Vilma. Ada ni Arnel, ingkasangwon. Ha? Alan, ingka ni Salas. Wan nanang. Ngamne di mo papanawon ni Dario. Nang runak at imbagam dito'y dan amang rabi eh. Wan nanang. Apay ko mapapanawag ni Dario ngay. Wan tada ni Arnel. Saan nanang? Nasaya at matnoad da ni Arnel. Tayam amok kin ni Dario. No kasta, ag best friend kayo adwa? Wan. Nabayagan nga best friend kami. Ay na, Arnel. Agkalay sa kayon ka ni Vilma. Di yun ibaybayag pa'y. Ay, day tamanan ti bagbagamon, Helen. Vilma, sumurot ka kanya kijerwar. Adda na patagapagsaritaan ta. Ha? Sumurot kan kanyak. No di mo kaya't nga i-break ka. Anya? Alan, Vilma. Sumurot kan kwa na. Amangan no i-break na ka. Ita, anya ti ko na maapagsaritaan ta, Arnel. Asino at talaga day dya lalaki itibiyag mo? Ni ka di Dario? Wen, jak magustuhan ti panagrup-rupa na. Anya? Papanawim day jay itamag lain. Tanusaan. Talaga nga i-breakan. Ha? O anya? Siyak ti pumanaw? Wenno day jay alalaki. Saan ko mamatakas na, Arnel? Jak magustuhan ti panag-best friend nyo. Anya tamok. No sa baligaya mong aramidin nyo. Kasta ka di ti panagkitam kanyak. Anya tamok ngay. Arnel, saan ko mamatakas na? Nasingpat ni Dario. Pues, siyak nga rod ti pumanaw. Kat manipod ita. Sa anak ko niya agpakpakitakan ka. Oh, sa dino ti ayan ni Arnel. Pimanawan. Ha? Anya ti barikot, Vilma? Di na magustuhan ti kaadam dito'y balay. Rumbang ko mga rod nga iti balay ti pagsaritaan mi ka ni Dario. Sige, awagam tag subli. Taumalatiw kami ka ni Dario di tabalay. Saan na nasken? Alakit din, Dario. Umalatiw tan di tabalay. Sigurado ka din kan kuana, Vilma? Magustuhan ti kasjay agalad ti may sa a boyfriend? Dario. Sige, agpakada akon. Amok anasair ka iti papano ni Arnel. Gaputad daak. Ha? Paliiwam anaimbag ti ugali na. Taamangan no agsangit kanto iti udi na. Naimbag tayo may kadito ko nagkapagsaritaan ta. Arnel. Sige. Ag-order ka iti kananta. Ne. Kasla mapilpilitan ka lang nga. Ibagaman ka paiso. Naragsak ka kadi. Tanagkita ta. Bueno, ti best friend mo ti adday ti panunot mo. Nga oras siyak ti katuan. Apay ka di akas ta ti panunot mo. Gaputawan ti panagtalag ko kada kayo adwa. Pues, ag-break tangarudan. Ditakan. Mabitlang. Diyak magustuhan ti ugalim. Imbag pa'y ti best friend ko. Ta saan akas ti titrato na kanya. Ngamsi ka. Kunam landakas ter aramidak iti panagsarasarita mo. Ha? Ag-break tan. Oh, Vilma. Nakaumay ka man dito yung opisina pagpapaayak. Madingamin tiriknak na rin. Makasangsangit ak. Ha? Sorry
Dito ako na nagdiretso. Nakasingaan ka. Sige. Mabit lang tag-autak pa'y. Lunch break mo 10. Iso ang mabalin kang kurumuan. Urayan nakbit, ha? Sige. Orayin ka, Dario. Klas launay dito imayanta restaurant, Dario. Awanan yaman na. Dario, thank you, Nakasaysayaan ka kanya. Gaputan na patag ka kanya. Dario. Ngaman niya ka diti parikot. Anya ti naramid ti boyfriend mo. Taglidliday ka akasta. Siya ko na mismo tinangi-breakan ko, Diyak gayang magustuhan ti ugali na. Seloso launay. Pagimunan na ka. Una nang awan pa nagtalag na kadata. Ngam ay ayatan pa'y lahat. Ngam diyak mat kaya ti ka na yun nga pa. Saan ka naragsak iti kasta? Vilma. Pinat patamti imak, Dario. Agayatakin ka, Vilma. Kaya't ko hindi tiyang daton kan ka. Ngam kag aguraan nak. Ta best friend laeng ti pangibilbilangam kanya. Dario. Ngamawan mabalin ko. Tawan pa nagayat mo kanyak. Iso asinong batang ni Arnel. Dario. No pa'y kasta. Agtali na aglata ti panagayat ko ken ka. Nga uray pa'y saan asyak ti linaon ti pusom. Katbay anak ko maamang ipakita iti panagayat ko ken ka. Pangasim ko man. Tadi ka gumurugura kanyak. Saan ka akagura, Dario? Agyaman no kasta. Kat itulok mo kumaasarong karan kalat tayo di balayo. Sige, awan parikot iti dayta, Dario. Arnel. Di nagkadipaw na gan. Paunagam, Vilma. Adda dita ti best friend mo? Pumanokan. Imbreak kan. Iso asanan arumbang agpakita kapay kanyak. Gapo ka di. Taadda day ta best friend mo. Wan, iso ang pumanokan. Saan kan akayat? Tadyak magustuhan ti ugalim. Ulitak manan, Arnel. Imbreak kan. Kat di kan kayak amakita pa'y. Saan ang mabalin? Nangag mo timbaga ni Vilma, Arnel. Saan na ka nakayat? Juan, gapokin ka. Gapo itinagalas nga ugalim. Sikat irumbang apumanaw. Ta best friend na kalain. Idinto ta kaayan-ayat nak. Pumanaw kan. Saan na kan nga ay-ayatan ni Vilma? Pangaasim, Arnel. Nagbreaktan. Iso nga awanin tinas ka na pagsaritaan ta. Sige, pumanaw kan. Taulitak. Saan kagayam akayat? Sa anak anaragsak gaputa nagalas met gayam ti ugalim. Anya ka di ti kayat asawun ti kinadagkat yu adwa ka ni Dario, Vilma. Imbagak matkan ka nga gusto akan kuana. Di mo ko magamdan nga agawan kanyak, Vilma. Apay, kaayan ayat mo ka din? Tapno ko na amtikas na. Saan? Ngam ay ayatek ni Dario. Inaram na ka ka din? Saan? Awan nga rin tirumbang apangguraam kanyak. Gaputa di na kamit gayam inaram. Anya ti kayat mo asawon iti dayta? Agawom ni Dario kanyak? Helen. Guraan kalakit di. No agawom ni Dario kanyak. Amok nga agayat ka kankwana. Ngampasan siya kan, Helen. Gaputa siya ti kayat ni Dario. Saan pa'y nga itatipan ang sungbat ko kan ka, Dario? Dumtang tulat aday ta. No kasta. Adda namnamakan ka. Saan ka narigat nga ayatan? Agyamanak.
Ngam ti parikot ita, ginuran ako ni Helen gapukan ka. Inagaw ka kanuken ko na. Saan nga iso ti kayat ko? No di kat sika. Ket urayak ti aldaw apan ang sungbat mo kanyak. Dario. Ay ayatan ka, Vilma. Sapay la kumata iti kabitan at tiyempo. Ket sungbatan nakon. Iti saan na nagbayag, sinungbata ko ni Dario. Ket pudno, naragsak ti ayan ayat mi adwa. Gaputan na singpet ken man nakaawat ni Dario. Kastan ket agyamanak. Tuy pagayam mo, Vilma. Pagayam Vilma, agyamanak iti daytoy apakasaritaam. Nasaya at mata-imbreak mo ni Arnel. Gaputa husto ti kunam. Asaan kanto anaragsak iti ayan ayat yo, gapu iti nagalas nga ugali na. Ket sapay la kumamet, tagtultuloy ti kinaragsak yo kini Dario. Ket daytoy ti palagip kadagiti babae ken kadagiti babalasang. Tinasayaat nga ugali ti kaskenan para itinaragsak a relasyon. Bueno papagayam, ingka nangigan ti panakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagayam ang nagpailingad itinagan a Vilma at taga Pangasinan. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos ken insurat para iti radyo kan iti direksyon ni Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami iting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.